Hayırlı gün insanımsız hürmetli radyo konuşu dostlar. Tatar Radyosu özünün Motor Beyram'ın radyo ökünün Korstan'ın 25. katında Extra Lounge klubunda, kafesinde, restoranında uzdıra. Hem bana kişine vazife tapşırığına kelgen konaklardan kısa gana interview alırga, engemeler uzdırırga. Hem meleke meselelerden hep buna şu kamer bilen men hazır şug'ullana başlarmın. Kelgen konaklarımızdan onların fikirlerin, hal geçirişlerin, duyguların barısında yakın arada şu bir neçe minut içinde işitirsiz, hep görürsüz. Siz isminiz neyse? Benim ismim Svetlana. Svetlana, panindi motor tatar ismi. Ne işte oturasınız bunda? Yolda oturuyorum, rahatlanıp. Bizni qarara geldiniz. Sizni qarara geldim. Bayram bilan qutlagan. Shaharni qarara geldim. Shunday motor. Dursun shaharni big motor ko'rina, big ko'rkam ko'rina. Aytasiz bizning radio tinglovchilarimizni Tatar radiosin kollektivini shu motor ko'rkam radio kuni bilan tabriklab o'zinglar. Shun ko'ngildan tabrik etaman. Radio kuni bilan, professional bayramingiz bilan o'g'ishlar. Bek zo'r rahmat Sveta xonim. Shaylaringiz tamom bo'lsin. Biz albatta davom etamiz. Kişki efirlerini yemlendirip jiberiş Ayrat Efendi, İlyasov Ayrat Efendi Şunday motor silisin ya bizni şu motor bayram bilan qutlab o'tsangiz edi. Bizni ham sizni o'zimizni deb aytaman deyman. Baribir radioda ishlagan ol kishki efirlarni yemlendirib jiberish охранник bo'lib ishlaydi. Darsdan da big zo'r bayram, big motor bayram kuni bo'yi shotlandirasiz deb aytaksiz bit endi ertadan beri demam. Yarim men shu obedlarga kelib jetkach narsa aytarga kerak. Alga taba da şulay motor ishlarga yozsin. Radio olg'ichlarini ko'proq Tatar radiosini g'ina, Tatar radiosi yig'ishtig'ini g'ina bir qalab qo'ysinlar edi degan tilakda qolamiz. Nima kimlardir balki bilmaydirdi hali shu Tatar radiosi borlig'in, kim bilmaymi biligiz. Bar shunda radio tinglarga kerak, bizim bilan bo'larga kerak. Alдағы senga mana shaxsan o'zingga aytib ketasan kela. Agar da sog'lik salomatlik bo'lsa, bizning oilada tinch bo'lsa, demak biz ishlayacakmiz alga taban. Demak bizning borisi aybat bo'lar. Shunga ko'ra sen o'zingda bayram bilan Rahmat. Baxtli bo'l. Rahmat. Sog' bo'l. Sog' bo'l. Git. Пока. Menda shulay deb. Allah'a emanet olun.
Ayrılmasan benim bilen tırmış sokmalına Riza bulursun öterge Ayrılganda vədə bilirsin Qabat qaytuğumni kötərge Нәтижелі дәріслер берген ұстазыбыз Татарстан Республикасының халық артисті доцент Римма апа Ибрахимова. Римма апа, қайырлы күндер сізге. Қайырлы күн. Сағынасыз ма бізді? Сағынабыз. Шыннан да сағынабыз, әмма сіз де бізді ұнытып бітірмейсіз. Аллаға шүкір. Шотландыра біз ұшырашып тұрабыз концертларда. Шуңа күрә мен бик бақытлы. Қазіргі заман яш жыршылары турында ниндирәк фикір туа сездә? Мені билгеле Шотландыра менә төпле шуннан да тавышлы җырчыларның сәхнәгә килү һәм менә монда сезнең тере тавыш белән җырлау, тере тавыш, тере музыкантлар утырып тере музыкага, тере тавыш белән җырлау бик ошады. Менә үземнең яшьлекне, үзебезнең җырлап йөргән чакны искә төшердем. Шуннан да безнең заманда рәхәт иде. Аларны туеп, шул музыкага рәхәтләнеп җырлый идек. Менә хәзер дә шундый булса, мин бик шат булыр идем. Бик зур рәхмәт, Римма апа. Булганыгызга бик зур рәхмәт. Шундый мөлаем, елмайлы йөзләрегез белән һәр вакыт безне каршылаганыгызга. Римма апа Ибрахимова. Рәхәт. İmiş bizde yurda ite bir nebire işte ola devlet ştansız kaldıra. İmiş bizde yurda ite bir nebire işte ola devlet ştansız kaldıra. Hop! Buna şöyle devam ediyoruz akınlar. Ah duşa moy, akbar srubin jikalmay. Ah duşa moy, akbar srubin jikalmay. Şayba suğa 100 bin ala, tupnu şiye milyon ala, neticesi koya. Şayba suğa 100 bin ala, tupnu şiye 100 bin ala, neticesi koya. Özün şarlayın. Şarlayın mı? Şarla. Duşa moy, bir de sana bakmayın. Duşa moy, bir de sana bakmayın. Onda basamında şimdi ahiretler katlar kötü, gelin katlarını aşmalı. Onda basamında şimdi ahiretler katlar kötü, gelin katlarını aşmalı. Sen
toyuna kadar yaratırlar. Vallahi eyvallah. Sonra da tabii yasalım da işe yarar. Biz abi ya sonra nasıl yani? Hani canım misyona gidiyor geçiyorlar.